Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo italawas ana pauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Padasit ta mamat ti mapan agtrabaho ijay syudad? Wan kayat kumatimapan ag trabaho ijay. Ngam, awan mo kadwak amapan. Kayat mo ka di ta mapalta? Ibagakpay ka ni Apong nga adda kadwak. Tapno palubusan na. Ibagam at tulungam to ida, no addan to sweldom. Talaga akas tanto ti ibagak. Marigatan ngaminin nga agtrabaho iti bangkag. Talakay dan. Dakkel tulong kadakwada, no addan to trabaho. Malagipyo ka din ni Zenny agayem ko, Apong? Apay ka dahil ni Senay. Malagip ko ata sa anak pa'y mo't nga agkabaw. Agkuyog kami kano amapan ijay syudad. Agbiro kami iti trabaho mi ijay. Imbag no saan ka may sagmak iti syudad, apaw. Sa pa'y napintas ka. Sikati kapintasan dito'y barangay tayaw. Dakkel akon, Apong. Saan akon nga ubing abasit? Saan lang mag nga ubing ti may sagmak. Uray agtutubo wano nataengan. Agtalak tayo ka ni Apo Diyos, Apong. Iso apalubusan na kon. Dakkel atulong kadata no agsweldo ak. Saan tayo amarigatan? Anyati ko na ni apong mo. Umanugot ka din agpasyudad ta? Idida mo, di na kayat. Ngam inlawlawag ko kankwana adakkel atulong kada kami no addanton trabaho. May mayat matlaeng no addan trabaho. Ngam ti dua kayo laeng agtrabaho iji bangkag. Dayta nga ruti imbagak kankwana. Imanugot. Tanakapsot nga minen nga agarado iji bangkag. Kaano tangarod nga agpasyudad? Inton bigatan Padasan tati agaplay iti kailoklokat a hotel ijay. Nakitak mo't dyan post da, akasapulan da ti crew iti dayjay akabarbaro a hotel. Wen, kunana iti post nga uray saan kano a college graduate. Basta kayat nalakit di ti ag-training. Dayta ti mayat, ta saan tamat nga rod a college graduate. Itataawanan ni Papam. Masapul nga ituloy mo amin at trabaho iti kumpanya. Sika ti mangimanihar iti negosyo ta. Bakit akon, naimbag ko no awan sakit ko. Un mama, saan ko abaybay ang tinegosyo? Nasayaat, masapul asaan ama bankrupt. Nabayag ang negosyo mi ni Papam dayjay. Ikagumaak mama. Rumbang lang, sika laang ti anak mi, kat sika laang ti talkag. Mapanak nga rodin mama. At dapay meeting mi kadagati staff ti kumpanya. Kumusta ti minasan? Awan pa'y mo ti report ti open pit department. At dan report da, sir. Inkabil ko dita may sa drawer. At damat dan report ti underground department. Kat ti motor pool department nga. Igda ka rin ton madamdama, sir. I-check da kano pa'y amin na makina kan luglugan amar-aramat iti kumpanya. Masapulasaan ko apaayan ni mama. Amo mati ugali ni mama. Di manding launay. Relax, sir. Lumakay ka adagos no kasta. Ay, sapay baruak pa'y matngarod. Wani nga ron, sir. Apay, awan ka di pa'y nasirpat mo, sir. Imbag ta naalatadwa dito'y hotel na nagaplayan ta. Wen nga rod. Uray para dalos kan para kupin kadagiti tuwalya, ulas kan punda, okay lang. Iso na lang, ta under training tapay. Basit pa'y ti sweldo. Ngaminton malpas ti training, ngumatun tumatlaang kano. Ano santan Ta saan tamot nga rod nakaturpos iti kolehyo. Nakitam ka din tinaglawa a restaurant di ta baba? Nakita.
Kung natay may sa akadwata dito'y apakaang-angayan ka no ti meeting. Wenno function hall dahil a restaurant. Babak ng lakit di ti mapmapan iti dayja restaurant. Lakit di Naap-apan amin at tugaw kan lamisaan. Iso at talaga ababak ng timapmapan ijay. Good morning, sir. Adto ti report ti Motor Pool Department. Good morning. Ikabil mo pa hindi talamisaan ko. Tanda pa'y meeting ko class sa hotel. Saan nyo kadi amasapol ti sekretarya iti meeting, sir? Addaak lang dito Pakisimpalangan dagiti papeles iti lamisaan ko. Diyo kadi kayat nga addamot kadwayo amapan iti class a hotel, sir? Ladingitak, nga mabit kami lang ijay. At dapay sa bali apapanak, kalpasan ti meeting ko ijay. Ala, mapana ko na. Sayang, di naktumot inkuyog. Nagmayat kat kuman ti makikuyog iti nagtaer abos. Oh, apa yan? Kasla agim imagine ka. Tumangtangad ka ma, di ta bobi dati opisina. Nakaisem, kan agtantanamitim ka. Saan mo ta? Kinitak laang nagtaray nga alutiit. Ay, imbag pa nga ron di alutiit, adamang talyaw abalasa. Di mo ko na nga awan ng talyaw kan kabalasang. Ah, oray, adamang talyaw kanyak. Awanan na ita, tadamot na nasawak. Anya kumangay no addamang talyaw kan ka. Talyaw laang mo. Kumaa no ibagada nga inayon mo idang asawaan. Ha? Sumrat kan iti elevator. Tamapantag dalos iti basement. O sige, mabayag mo't ngamin no bumabata babaan iti agdan. Kakaysuna saan aparit ti ag elevator. Si Mardang ti elevator iti umuna a floor. Ada umunad. Ang mga no agturong mat ijay basement apapananta. Nagtaer alalaki ti umunan. Nakadisente kan nakakurbata pa'y sika. Tangiwat mo. Kababain no mangag na ka. Imisam ang nakakita kan ka. Sana suplado. Umisam ka mat Siyak ni Jake, anya ka di tinagan nyo, napipintas asan yata. Nox! Sanyata ka no. Manmanok ang mga ganday tabalikas. Sanyata. Saan mo ka di akayat ti sanyata? Miss lang nga Ruden, no day tati kayat yung ayawag ko kada kayo. Naglukatan ti elevator. Ay, rumor kami, tagdalos kami pa iti CR dito'y basement, sir. Rumwarak mo alangan nga agyanak dito unag ti elevator. Nagtaer ti kagidan ta iti elevator. Saan ka di? Uray nagtaar. Ta saan ta apulos a maikarikan kwa na. Madlaw abak nang kandi adal. Itsura na laangan. Nga madlaw na singpat. Imisam pa idi nakita na ka. Mas daawak mat nga rod. Medyo imisamakmat. Nga mababae na kitay. Love at first sight samet daytan. Ay, ibagam ti agpayso. Tapno saan ko nga arapaapan nga agpaarimak to. Sika talaga. Kalukwan ti amom. Sana kalukwan. Pudno laang ti bagbagak. Amumat kanya kon. Sa anak nga ipokrita. Saan ka di anasaya at ti resulta ti meeting nyo, sir? Kasla nakaununag mo ti pampanunutin nyo. Kwa. At dala nakita ka napintas a balasan, ije nakaangayan ti meeting. May sakadimot nga owner ti korporasyon, sir. Saan? Diya ka mo. No kunayo anak meeting. Sigurado anang nga tumot ti saad na iti pagtrabahon na, sir. Saan anak meeting? At da ije hotel ang nakaangayan ti meeting. Staff ka di ti hotel, sir. Diya ka mo Basta, napintas a babae. Simple ka na ma.
Uray awan makeup na. At daatiwan na anak ka makeup a babae. Uy, talaga nga ro na pintas no kasta, sir. Ngamnay, sabalin sa dayta na. Ha? Nangakuti saritaan nyo ken ni sir. Anya nga ta tinagan ti babae a dinakamat na. Dayta ti saan ko nga mo. Damagam kan ko na. Angam apaya kasla masuron ka. Saan mo? Anya nga ta ti trabaho tinasao a babae. Saan ko man na masungbatang dayta sa ludsud mo. Amang ano, pati ni sir kat di na payam mo. Apay anada kamat ni sir deje a babae. Panagkunak nakayawan ni sir kin ko na. Sigud kat sana kasjeti kinaseryoso na nung may papaniti babae. Saan ang mabalin nga ibaw ing na iti sabali a babae ti atensyon na. Addaak lang arudan dito'y. Apay adinak makita. Apay amay kulkulang ka dito'y boarding house ta. Saan mat Apay kuma ama ikulkulengak ako nam. Jay samat lalaki iti elevator ti pampanunutam. Anya ka di tayo timbaga na anagan na. Saan mat Jake, kano tinagan na? Uy, kunakon kat, iso ti pampanunutam. Ang sa bagay, uray siya kat pasaray malagip ko ti panagisem na. Nagtaar si ka. Adda kano VIP meeting da, ijay nga aldaw. Iso nga imbagada, ang mapantaag dalos ija CRT basement. Agkat-gatang kakade ti chika o basang. Adda bunga di chika o di arubayan ti balay. Ngam, tiyak makapuros. Amin ang klase ti protas kat gatangek amalakay. Mapan kung tumat ilako ija syudad. No, adda ko maumay mang puros. Ipapuros mo ta agatangam. Awan mo't ngamin nililibet a para puros. Nalaing nga umuli da ijay. Narawam ngamin nga umuli. Manipod ubing da. Iso ti para uli yo idi. Wan nga raw. Awan ngamin lisyan na trabaho. Nagagait nga ubay. Ala, ta umay kamin to ijay amalakay. Adan to kadwak a para uli. Imbag ta naira na nakita ka dito ruwar ti pagtrabahuam balasang ko. Saan akon nga umunagpay nga agdamag. Anya ka di tigagara yo, nana. Kinidaw ngamin ni apong mo. Nga itit ko kano da ito'y chiko kan ka. Inla ko na ngamin kanyak ti bunga na. Panawin gayam ti chiko ita. Nasamit da iti a chiko iji arubayan mi, nana. Wan, balasang ko. Tasyakmat nga ro tinanggatang iti bunga ti chiko ni apong mo. Sige, alaang mo tamapanak matan. Agyaman ak unay iti panangidanon nyo iti bunga ti chiko, nana. Awan anyaman na, balasang ko. Kagap-gapom lang iti opisina ng rumwar ka manan. At the appointment ko ita, mama. Agkita kami iti may sa hotel. Ang mga nuijayak ton hotel ang maturong iti rabi eh. Iyunay-unay ko kan ka. Asaan pa'y amabalin ang makisinarak kay ti babae. Makaistorbo iti biyag mo dayta. Ay na, mama. Sa anak mo nga ubing. Uray pa'y, ang mga numakatumpong kay ti babae amang bankrupt iti negosyo. Nang runa no rupat kwarta day jaya babae. Saan a babae ti kasinarak ko, mama? May sa negosyante. Nasaya at matno kasta. Ngam, masapul atong palam amin apagayatak, Jay. Iti da ito nga edad ko. Kaya't pailang ni mama at ang lang ti desisyon ko. Tilaan kayat na ti masursurot. Adaan ka mo iti husto nga edad, sir? Awan pulos ti bukod ko apangedang. Ibaga na nga ikatan na amin akarbangak iti negosyo. Amin na credit card ko. Ipapris na. Awan pulos mabati kanyak. Ay, dahil tati narigat, sir. Ag may sakamot nga anak. Apay nga strict one na kakit day.
Jakman amo. Kasla ak robot. At ikayat dalaeng ti matungtungpal. Miss, mabalinta ka diti agsarita? Ha? Saan pa'y analpas ti Jutek, sir? Agungot ti boss ko. Ha? Mabalin ka di mat dayta? Nabayag kami na parokyano daytoy a hotel. Kanayon ming aramatan ti function hall. Di nak mabalin na paayon ti boss mo, itikid daw ko. Kidaw mo? Anya ka di tigagaram kanyak. Di na kumasingaan, sir. Nababaak unay, tapno ikam iti oras mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsakot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.